Abakomeje gukurikira ibiganiro bya Kamukama TV Rwanda, nongeye kubasuhuza, nongeye kubiyegereza. Muraho mumeze neza? Tubazaniye iki rero? Tubazaniye amakuru mu by'ukuri agaragaza ko abantu barimo barakuza ingeso mbi, abantu barimo baragira ingeso mbi zikabije cyane. Tugiye kubaganirira cyangwa kubabwira ku nkuru y'umugabo wo mu karere ka Ruhango witwa Nshimiyimana Alexis, wafashwe yagiye gusambanya umugore w'abandi mu rwego rwo kwaka ruswa y'igitsina kugira ngo ashyire umwana w'uwo mugore mu mushinga uzamurihirira. Uyu rero Nshimiyimana Alexis arashinjwa gusambanya umugore w'undi mugabo nka ruswa yo kugira ngo amushyirire umwana mu mushinga urihirira amashuri abatishoboye. Uyu Nshimiyimana Alexis akaba usanzwe ari umukozi mu murenge wa Kabagari, akaba ashinzwe ubuzima, abaturage bakaba bakunda kumwita Sante. Yafatiwe rero mu mudugudu wa Buhanda, akagari ka Nyakogo, umurenge wa Kinihira, mu karere ka Ruhango birumvikana. Yafashwe yambaye ubusa buri umuntu aratinyuka aridagura, nko kwidagura, yikuraho imyenda yose mu rugo rw'abandi ku manywa y'ihangu. Umwana yari agiye kujya kwiga mu murenge uwo muyobozi akoreramo, birumvikana ni umurenge wa Kabagari. Hakizimana rero nyiri uwo mugore yavuze ko yafashe Bwana Sante nk'uko bamwita yambaye ubusa ari mu cyumba cye, kandi ngo yari amaze iminsi aza mu rugo kureba uwo mwana. Hakizimana avuga ko yavanye n'umugore we guhinga, nuko batashye we yihitira ku isoko, ariko agiye kubona umuyobozi ari we Bwana Sante amanutse iwe, agiye abona bicaye muri salo, akubise urugi rw'icyumba asanga Bwana Sante yambaye ubusa ari mu nguni, arimo aravugana n'umugore amubwira ngo babanze baryamane kugira ngo amurihirire cyangwa amushyirire umwana mu mushinga. Hakizimana icyo yakoze, yafashe imyenda ya Bwana Sante, arangije ahuruza inzego z'umutekano. Umuyobozi w'umurenge wa Kabagari aho Bwana Sante akorera, Gasasira Regis, yavuze ko Bwana Sante koko yatawe muri yombi akurikiranwaho gushaka gusambanya umugore w'abandi kugira ngo amushyirire umwana mu mushinga. Ni ibintu bikabije, ni ibintu bitangaje. Niba ushinzwe serivisi ukaba ugomba kuyitanga, ukaba ubona hari umuntu uyikwiriye, impamvu ya ruswa ni iyihe? Ese kugeza ubwo ujya kwiyambura ubusa mu rugo rw'umugabo ku manywa y'ihangu, ukidagura, ukiyambura imyenda, icyubahiro cyawe cyose ukagitakaza mu kanya nk'ako guhumbya? Bagabo, dufate izi nyagwa zacu, twirinde, twiyubahe, twubahe inshingano zacu, twubahe igihugu dukorera, twubahe urwego tuba dukorera, kandi twubahe ingo z'abagabo bagenzi bacu, twubahe abagore b'abagabo bagenzi bacu. Birababaje, ariko nta kundi, tugomba kubivuga byabaye. Mwari kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda.